Sababu isaan maqabaachuu deeniga. Halkanii guyyaa walitti yaanu bakka humnu jalaadhuma nama akkanumatti as keessa keenyee biyyi marra deebisaa. Numaan dalagadhaaf hin deemu dalagadheetumaan argadha. Akka ittiin deeminaa hin jechaanii daawwachaa hin jiraane karaa asiiti. Hijjee kaageenyuhum kaalaageenyuhum lumuutana leera yaala. Kana qonnaa amma yoomii qonnee wanneen nu darba. Taxaqqamee qofa wannee jechuutti jira hojjetachuutti jira. Mustafa Jamal wanted to escape the hardship of life in Ethiopia. With no plan and little money, he took the deadly road to Saudi Arabia. Lubbuun amma meeqaan maddiittuun dhabamee jiru. Lekin alhamdulillah nagaan gale. Akka ittiin deeminaa hin jechaanii daawwachaa hin jiraane karaa asiiti. This is the story of those leaving Ethiopia and trying to make their way to a better life. These Ethiopians have just illegally crossed the border into Djibouti. It's the first stage of their 2,000-kilometer journey to Saudi Arabia. They're following an ancient slave trade route and will first need to walk hundreds of miles through the desert to the coast. Then they'll have to cross the Red Sea to Yemen and make their way through a war zone to their final destination. They have to put their trust, their money, and their lives in the hands of people smugglers. Ideen dalagadhee jedhemu. Mana bitee rakkina keessaa baasee mana ijaaree waa hunda babal'isee jira rakkina keessaa baasee. C'est des gens qui ne savent pas la chaleur. Ils rentrent en chemin avec un bouteille d'eau. Et une fois arrivé au mi-chemin, il ne peut ni reculer, revenir, ni avancer jusqu'à l'arrivée. Donc ils continuent et ils se déshydratent et ils finissent par mourir. Each year, dozens of migrants die crossing the Djibouti desert. After 2 weeks of walking, the Ethiopians are picked up by the smugglers and driven to a secluded beach where boats are waiting to bring them across to Yemen. Ici, les trafiquants, ils sont payés par le nombre de têtes. Donc tout le monde veut envoyer le maximum de personnes. Mais sur la mer, il n'y a pas de pitié. Tu prends un bateau qui prend 100 personnes, si tu le charges 150 personnes, le risque c'est le naufrage. Around 1,000 Ethiopians arrive on the southern coast of Yemen every day. Ethnic tensions between Oromos and Tigrayans are never far from the surface.
Asii dachiinis akkanitti nama lolan himaa hidhadha. Tafa gubbaa una waraantetti Tigraay bakka inni mul'ata cuubedha. Laga gamanatti jechuudha. Once in Yemen, with the nearest border crossing to Saudi Arabia over 1,500 kilometers away, the migrants enter the chaos of a war zone. الآن يعني شوي يعني استقل لأنها ما يكون ما فيش تشديد الآن. كان قبل الحرب في تشديد في مضايقات من جانب الحكومة فيه. يعني الآن خفت المضايقات شوية. والله هذا بعض الأحيان يقول كثير بعض الأحيان يقول قليل من قدام الحرب كذا. Some can afford transport, others have to walk. في اليمن الناس يعذبون أنا وما شفت واحد اللي يعذب ناس اليوم يروحون من بلد من طريق القصب يشيلون الخوش يقول حول تمشي هذا لتعذيب وما عنده معوزلات ويقول حول هذا ضربة تعذيب. هذه ما بشام مشاور نتسق أيوة فاتم غراب جلّا تدب بيالو راسين يزورينيات كل بيت سدستور تدب ديوكت تسق أيوة سدستور فاتم غراب راسين ميامنيا يزورينيات كل بيت. Mustafa, like so many others, was held and tortured for a ransom. Warri gadi sebirri kapal na jirani. Kasitti ni dabar-dabanu bishaan qarqaratti. Galeece kuma soddomana awwaalsa. Gamatti na katakataniitu jechuudha. Asii walumatti qabaniitu na awwaalani achi keessa ba'ee guman deemutti turu. Kana akka adagaa kanarra bu'e. Himbiya kumale ga namni dokadu me angangam edduda. Namni kadu me edduda. Isaan himbiya kuma goru dumu sani arge male. For many, this is the end of the road. With no money left to pay smugglers, it's impossible to reach Saudi Arabia. Mustafa did reach the Saudi border but was shot in the leg at a Saudi checkpoint. He soon found himself back in Aden. Suudu manda kadai tu manda fayana ceti kon jira, torunnya tinjira maeda dagingnya. Siapa mak ceti yo biar saya kasih malbut. Abu ayat tu aku faga malu gor, mau warna ayat tu aku faga. Esok mak ceti dagang malbus. Hah? Malbus. Nenggala mana? Hah? Menggala reni mana ceti? Aku anggal muda mana? After 6 months in Yemen, Mustafa was deported. He's been back living at his family home in Ethiopia for about a year now. Asii wanni reetuma oluma bayeetuma karmara taa'eetuma. Assalaamu alaykum. Nayyatadda. Mas deema jiranii asuma dhiyoo kana deemanuuru. Abboonni nani gortu karaa Yemeniin deemina akka ani ta'e kana ta'e janiiti. Katamu kana keessa ijoollee afurtu deemera.